abakhuzeli benkabi zinduphathi ngobuciko awoyina nanzani isilunzela siyazakuza zidwesha nake mbongi amampondo ngithi huntu kwemziwo mncangathelo nezizwe zikaMsonosuku zingcinile iminyaka ihambile eliziko lakho ligagaza ligoqoza lodima langeni lisondla abantwana ngomthonyama litshala izithole zokufunzela abantwana begazi ahoyina nanzani isilunzela siyazakuza zidwesha nentaba kaNgquzi yahlokomisa ihlanganise kwintaba zikaThambo amathonga lendawo ndawonye yatakataka nemasi zomzoculu zadlwayiza umgezo zelinqoloni elizwe lijikelele wazifunza umgila zahlutha zatutseka ahoyina nanzani isilunzela siyazakuza zidwesha godukani-ke maduna kuthi ndithi mna mbongi amampondo elona dabi lingaphambili chithekani miloji kampondo oyena mnqantsu ngaphambili xhobani izixhobo zinduna eyona mfazi ngaphambili ahoyina nanzani isilunzela siyazakuza zidwesha hambani-ke nina ziphotsolo eziphuma phansi kwentaba nkulu nimbikele uDlovu yezwe ukuba umgezo ungciniwe hambani-ke nina zidwesha eziphuma kwindlunkulu ikomkhulu lamampondo nizixele kwa ezindaba kuzanozuka into kaMlambezulu mna thwele enkanyamba ndithi ingwi